Respecto dos medios de comunicación, nestes 30 anos de democracia no Estado español, sí que se conseguiron adiantos para a nosa lingua. No entanto, o que podemos ver é que, sobre todo nos últimos 4 ou 5 anos, cualitativamente, o galego perdeu presenza, non? Tanto nos medios públicos como no conxunto dos medios privados, onde a presenza do galego é reducidísima, non? Case residual ou inexistente na maioría dos casos. E ante iso son necesarias medidas que o goberno galego non adopta para que podamos acceder á información con normalidade na nosa lingua. Pero por outra banda, hai algo no cal pensamos que pode ser unha situación tamén semellante noutros territorios da Unión Europea, que Galiza, a lingua galega, forma parte do sistema lingüístico galego-portugués. Galiza está ao norte de Portugal, como é sabido, e sería lóxico, ademais de que así o indican tratados internacionais como a Carta Europea, que en Galiza pudésemos recibir as radios e televisións portuguesas. No entanto, esa é unha posibilidade que incomprensiblemente e injustamente non existe. Now I'm dealing with the situation of the news media. In the past 30 years of democracy, there have been some important improvements regarding the presence of Galician on the news media. But for the last 4 to 5 years, the presence of Galician has been overall reduced, both at public and private news media, especially in the private ones, where the presence of Galician is residual. These prevents Galician citizens from accessing information normally in their own language in Galician. I would like as well to give a European context to the situation. Galician is very close to Portuguese, as the Galicia and Portugal are close to each other. Galicia is north of Portugal, and in Galicia it's not yet possible to receive Portuguese television channels. This has been suggested to the government, but it is not yet possible. A respecto da vida económica e social, a situación de indefensión dos nosos dereitos lingüísticos é prácticamente total. Non existe amparo xurídico, por exemplo, para que unha empresa, para que podamos utilizar con normalidade a nosa lingua na vida comercial e empresarial. Ademais, este o goberno galego, rexeita explícitamente esa posibilidade, de forma que o galego é a única lingua do Estado español que non ten ningún tipo de amparo xurídico, de protección xurídica para o seu uso no ámbito comercial. E despois hai algo especialmente importante, que é o servizo público de saúde. Non se garante o acceso dun cidadán ou unha cidadá na lingua propia a unha clínica ou a un hospital de Galiza. Hai algúns anos era noticia nos medios de comunicación que un paciente non podía ser atendido na súa lingua, saía en portada en medios de comunicación de Galiza. E saía en portada porque o paciente era inglés, falaba inglés e os médicos non o entendían. Se cada vez que non se atende a un paciente con normalidade ou se posterga, por exemplo, unha operación porque solicita a documentación persoal en galego, se cada vez iso fose noticia, os xornais de Galiza non falarían de outra cousa. Now, situation regarding everyday life and social and economic life. The current situation is a situation of lack of any protection for Galician and linguistic rights in Galicia on the realm of businesses and the commercial sector. There's no juridical backing for the use of Galician on commercial and business life. Another important situation is happening at the regional Galician healthcare service, where it is not warranted that a patient would be assisted in
Galician or understood in Galician. Years ago, there was a news story in the newspapers, it was on front pages, and it said that a patient could not be assisted because he was English speaking. So if this was reported as regards to the situation of Galician, where even surgery operations can be delayed because a patient might request his personal documents in Galician, this would be on front pages every day. Sí, finalizo salientando que se está desde o goberno galego vulnerando o noso dereito básico a podermos utilizar a nosa lingua nos diferentes ámbitos, o cal pon o noso idioma nun serio perigo, nunha seria encrucillada para o futuro. De feito, todas as enquisas salientan que está producindo unha caída na presenza e no uso da nosa lingua, unha caída acelerada que pon en risco o futuro do noso milenario idioma. Ante iso é importante que nos mobilicemos e tamén que a nivel europeo se realice un pronunciamento claro para que se paralice esta situación de agresión. In our view, the Galician government is violating one basic right to use our own language in many different situations. So the Galician language is currently at a crossroads. Most surveys say that there's been a fall in the use of Galician among the population. It's been a very speedy fall in terms of the statistics of language use. So this is a very threatening situation for our ages-old language, and that's the reason we are mobilizing at a European level, because we think there should be a statement from European institutions regarding the situation of the Galician language. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, thank you for a very interesting, however, ever so worrying presentation of your situation within this intergroup, trying to have these sort of case studies where we look into a certain problematic situation usually and trying to be of help politically or otherwise in order to enhance the situation. Now we still have about 15 minutes time, which is good, so now we have time for discussion, and I open the discussion for 10 minutes, for instance. Okay, so we have 10 minutes to discuss and pose questions to our... Okay, now it's 5, but it's getting worse and worse. Seven. Okay, well, that makes, let's then go straight on to, do we have any questions or remarks to our Galician friends from the MEPs present or others who want to come in? While you think about that, I would have a question which I tried to sort of grasp when I was studying your situation also beforehand. The government, which is now elected, in my understanding was sort of democratically elected. Did they already in their campaign under the elections tell the people what they were going to do after the elections? So that everything that is now happening, was that sort of in the public knowledge before the election? Sí. Sí, efectivamente, houve unha campaña bastante sucia, iso hai que sinalalo tamén así, por parte deste partido, co apoio de poderes empresariais moi importante e tamén a nivel mediático de manipulación. Por exemplo, o feito de que se crease unha rede de escolas infantís en galego, para algunhas, que era que houvese unha escola infantil en galego en algunhas cidades, foi presentado como se fose unha manipulación, unha imposición, non? Como se todo o mundo, e además como se estivese facendo algún tipo de dano aos pequenos. E esa información repetida de forma continuada, de forma machacona, non sei como se pode traducir iso, pero de forma repetida, non? Que tamén estivo presente na campaña electoral, xunto con moitas outras promesas. O mesmo presidente tamén anunciou que se gañaba as eleccións e ia acabar coa crise económica en 45 días. Podía cumprir máis ese compromiso e tal vez ao mesmo tempo garantir que o cumprimento de outros. Tamén é importante salientar que algunhas das súas promesas van contra non só normas europeas, senón tamén contra normas básicas de convivencia
como estatuto de autonomía en Galicia.